Yes, turabasuje cyane twongeye kubaha ikaze muri aya makuru yacu yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatandatu ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Muri aya makuru yacu muri iki gitondo tukaba tugiye kugaruka n'ubundi kubikomeje kubera muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko tukaza kwibanda hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru yacu turaza kugaruka ku nkuru iramutse ivugwa ku mirongo nkoranyambaga igaragaza ko umwe mu basirikare bakomeye cyane b'abanyamurenge ukuba mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uwo nta wundi ni General Pacifique Masunzu. Uyu mugabo yamaze kuba azamurwa mu ntera. Uyu mugabo rero amakuru tubafitiye nuko muri iki gitondo rwose yamaze gushyirwa mu zindi ntera, yamaze kuba umuntu ukomeye cyane. Hanyuma turaza kura muri iki kiganiro rero kuzamurwa mu ntera kuri uyu mugabo n'iki biri buze gufasha hano abaturage bo kuri gakondo cyangwa se baho avuka b'abanyamurenge. Ni izihe ngaruka biraza kubageraho nziza, ndetse tuze kureba n'ingaruka mbi bishobora kuza kugenda bibagiraho. Ibi byose rero turaza kugenda tubigarukaho. Hanyuma ikindi turaza kugaruka ku ndege bikomeje kugenda bivuga kuri rezo sosiyo zigera kuri 50 zo mu bwoko bwa CH-C4 bivuga ko zamaze kugurwa na Kinshasa. Kinshasa bisa naho urugamba rwo hasi ku butaka itakirwiringe cyangwa se itakirwizereramo, ubona ko iri gutegura cyane intambara yo mu kirere. Ese izi drone zigera kuri 50 zo mu bwoko bwa CH-4 bamaze kuba bagura ziza ziyongera ku zindi, niki ziri buze kubafasha? Ese ziraza kubafasha gutsinda urugamba? Ibiro nabyo turaza kugenda tubigaruka muri aya makuru yacu. Hanyuma kandi ku rundi ruhande turaza kureba murabizi ko Igoma baherutse kuharasa, Kinshasa herutse kuharasa ihagaba igitero n'ubundi n'izi ndege zitagira abapilote, ndetse hagwamo umufaransa-kazi uri mu kazi hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu muryango w'abibumbye, aha ndavuga UNICEF. Hanyuma ese nibiramuka bifashe Kinshasa, niki ibi bihugu cyangwa se niki amahanga ari buze gukora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Hanyuma se wenda Kinshasa ibashije gushobora kubigereka kuri AFC M23 wabyo, niki cyaba kuri M23? Ibi byose rero turaza kugenda tubireba. We icyo usabwa nta kindi ni ukubana natwe muri aya makuru, tukaza kugenda rwose tuyabanamo gatanu kuri kagenzi kako. Ikindi turi buze kugarukaho nuko hari amakuru ari kuvuga ko umwe mu badepite bari bagaragaje ko Kinshasa yagabye kiriya gitero badakwiye kukigereka kuri M23. Ni umudepite. Uyu mudepite rero bamaze gusohora itangazo mu kanya gato cyane bagaragaza ko rwose bamuciye burundu. Ibi byose bikaba biri guterwa n'ubwoba bukomeye cyane Kinshasa yatangiye kugenda yinjiramo nyuma yuko abashinzwe iperereza b'Ubufaransa bamaze kuba bagera hano muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baje kureba uburyo Kinshasa rwose ishobora kuba ariyo yakoze iki gitero, ndetse kinakomeye cyane cyagwemo uyu mufaransa-kazi. Muri aya makuru yacu turaza kongera none kugaruka hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tuze kureba ku by'ibi bitero bikomeje kugenda byigambwa na FDLR ndetse n'abambari babo nabo bafatikanyije bakomeje kugenda bategura ku Rwanda. Ese ibi bitero byo bihagaze bite? Ese imbaraga bazazikura bimeze bite? Turaza kugenda nabyo tubyinjiramo. We icyo usabwa nta kindi ni ukudutiza umwanya, amakuru tukaza kugenda tuyakuvira imuzi n'imuzingo. Mbere uko dutangira amakuru yacu rero nkaba ngusaba gukora like kuri iki kiganiro cyacu, ndetse ukanagisharinga cyangwa se ukagisangiza abandi kugira ngo dukomeze kugenda twagura umuyoboro. Niba rero usanzwe dukurikira ushobora gukunda ibiganiro byacu ndetse unadukurikira nta n'ikiganiro na kimwe kigucika, ariko ukaba utarasubscribinga utarakora kuri subscribe, twemerere ukore kuri subscribe, ubundi amakuru yacu akihagera uzajye uba mu bambere mu kubona amakuru rwose akihagera. Reka twamamaze gato mu munota umwe wonyine mu dutize rwose, tubanze tumikira badutumye, ubundi duhite tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia.
Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti iba yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, hanyuma rero bakunze Jeune Official, nizere ko mwese mwamaze kuba mukora kuri like kuri iki kiganiro cyacu, ubwo abatarabikora abatari babirimo kubyibuka rwose ubwo ndongenda bibibukije, murayikinge iyi nkuru yacu rwose, hanyuma kandi munayisharinge, mushigikire cyangwa se mutere inkunga uyu muyoboro wacu, umuyoboro wanyu ubagezaho amakuru meza cyane utasanga ahandi yizewe cyane. Muri aya makuru muri iki gitondo ntago ndi njyenyine, n'ubundi ndi kumwe na mugenzi wanjye Vincent already amaze kuba agera ku murongo wa telefone. Weekend nziza Vincent. Weekend nziza kuri twese Fighter. Vise, hanyuma rero amakuru yacu twahera kuri iyi nkuru. Ni inkuru iramutse ivugwa ndetse ku barezo sosiyo, ubona ko ni celebration, ni ibyishimo hirya no hino, aho bivuga ko rwose uyu mugabo Pacifique Masunzu, General Pacifique Masunzu, urabizi ko mu minsi yashize twiyagaragaye bamushyize mu nzu y'imbohe yafunzwe, yagaragaye mu bitero ahangana na M23. Ni byinshi twavuga yagiye akora hano muri iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo rero amakuru arimo kugenda tugera biravuga ko yaba yagezwe umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ubutasi hano muri iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuba ibi byo byavuzwe cyangwa se byatangiye kugenda bigaragara kuri rezo sosiyo, iyi rwose ni inkuru yamaze kuba kimomo. Ibi ntago tuza kubitindaho, ariko se kandi ku rundi ruhande amakuru wenda twarebaho ubw'ibyo twareba niki biri buze kumarira abaturage b'abanyamurenge, ubu bwoko bw'abanyamurenge anavukamo bukomeje kugenda buraswa n'izi ndege za drone. Ese ingaruka biri buze kubagiraho zitari nziza nizihe? Ese inziza nizihe bwana Vincent? Nkaba ari cyo ngira ngo turebere hamwe tukigeze kuba dukurikiye, ariko nabo bitavuze ko ibitekerezo byabo turi buze kubiheza, kuko muri comment zirafunguye, comment harafunguye rwose, nabo baraza kugenda batanga ibitekerezo gake gake. Vise ngo hayi kaze. Urakoze Fighter ku ijambo kuri byerekeranye n'igenwa rya Masunzu nk'umwungirije ushinzwe ibikorwa by'ubutasi. Yego, urabizi ko Masunzu ni umwe mu basirikare twavuga bakomeye FARDC, kubera ko yaba ari imyitozo ndetse n'ubumenyi byarabifite. Kubera ko Masunzu bira yabaye no mu gisirikare cya RPA, yakuramo imyitozo akomeza muri AFDL, abona indi myitozo itandukanye. Niyo mpamvu ugenda ubona bagenda bamuzamura mu bihe bitandukanye. Ibyo gufungwa byo buri umusirikare wari wese ashobora gufungwa isaha ku isaha bitewe n'amakosa yakora. Ntari umusirikare gusa n'umuturage, kubera hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo ibibazo by'intambara, byo umusirikare mukuru wari wese isaha ku isaha we yafungwa. Kubera umusirikare mutoya ibi byo gufungwa indabyo twirimo tubitindaho byo ni ibisanzwe. Icyerekeranye rero no kuzamurwa mu ntera byo harimo ibintu byinshi bihishe. Icya mbere bigize politike, harimo je politike yo kugira berekane yuko abanyamurenge abakomoka mu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ko batibasirwa nk'uko bikunda kugaragazwa n'abo muri twirwano cyangwa bavugira M23. Icyo bagamije kugira ngo babanze bakore iperereza bavuge bati muri leta dufitemo Minisitiri Gisaro, mu gisirikare dufitemo aba n'aba, dufitemo abafite inshingano kandi zikomeye. Cyane kugira ngo leta ibanze yikureho icyo gisebo ndetse no kuberekana ko
batifuza kuvuga ikinyarwanda ko bajya mu butegetsi. Intwari ikomeye rero Masunzu bagira ngo bakoreshe bahanganishe abatemera imiyoborere ya Tshisekedi ndetse n'ishyaka rya UDPS. Ya kabiri ibyerekeranye no kuba yaza kugira icyo amarira Abanyamurenge cyangwa kutagira icyo abamarira, urifata yuko agiyeho kubera Abanyamurenge aribo bamutumye. Ntabwo ari Abanyamurenge bamutumye kuko nubwo wenda baba baragize uruhare mu gihe bajya mu gisirikare, ntabwo ari bo bamutumye, ntabwo ari bo bamuhaye zino nshingano, kandi n'umuhaye zino nshingano ntabwo agiye kubera agiye gukorera Abanyamurenge. Ubu izina rimwe en principe iyo uhawe inshingano bwo gukorera igihugu cyose, ntabwo uhawe inshingano yo gukorera ubwoko runaka. Kuvuga rero ngo nicyo ribuze kumarira Abanyamurenge, nubwo yaba afite imbaraga y'icyo yakora yamarira Abanyamurenge, ntabwo ashobora kubikora kubera yuko ubutumwa hawe bwo guteza igihugu cyose, aramutse akize n'icyo ajya gukorera Abanyamurenge mu izina rye atari leta ibimutumye, bahita bamwirukana. Kuba akomoka mu Banyamurenge rero n'ibitego ko hari icyo araza gukorera Abanyamurenge, atari bukorere abari Kinshasa, atari bukorera abari Turi, atari bukorera abandi. Abanyamurenge ku ruhande rwe arabafata nk'abaturage ba Kongo muri rusange. Haze kuzamo rero ibibazo bibiri hano. Ibibazo none ko Abanyamurenge harimo abagize umutwe yashinze bita Gumino, hakaba harimo n'abandi bagize umutwe wa Twirwaneho urwana na Gumino, ukarwana n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwa Museveni. Biribuze kugenda biti. Icyo bivuze hano Abanyamurenge n'ubundi ubona yuko kwiyobora navuga ko byabananiye, ntabwo nabetse kubera yuko bakitsemo ibice bibiri. Harimo igice kimwe kiri kuri leta, harimo ikindi gice kitari kuri leta nacyo cyifuza kuba leta. Ahantu ngere byanancange vise nuko nasanze no muri bari abaturage bari imurenge nkuko twabonye Fani yajya bigaragaza ku marezo sosiyo abivugaho, nuko na hano muri abaturage bari ahanga bari kwirirwa baraswa na za drone, bari kwirirwa bigenda bite, nabo bivugwa ko ngo nabo rwose ngo harimo abagumino, harimo abantu muri make bita ngo uvuga ngo biravugwa ubutarabona amakuru ahagije, ariko amakuru ahagije yarahari yuko Abanyamurenge bari ibice bibiri. Oya abariho, ariko noneho ibitangaje cyane nuko hari n'abari hano birirwa baraswa na za drone, ariko ugasanga baracyari ku ruhande rwa Kinshasa mu cyo twita Gumino, kandi iyo drone zije kubera yuko bari hariya nk'abari mu kazi ka leta. Ubwo niko twabyita? Ntabwo ariko twabyita, niko bimeze kubera yuko Gumino ntabwo ikorera Kinshasa cyangwa ikorera Nord Kivu. Ndimo ndavuga abaturage, ntabwo nge ndi kuva wenda babandi abaturage. Rega niwumva abaturage, niwumva Gumino, niwumva na Twirwaneho, wumve abaturage. Noneho abo baturage barimo noneho ujya gutesitira bitewe n'igikorwa akoze. Araza kuva muri ba baturage kubera Gumino afite ibitekerezo bya Gumino, ajye mu ngabo za Gumino. Araba mu baturage kubera ko afite ibitekerezo bya Twirwaneho, ajya mu gisirikare cya Twirwaneho. Nibyo nagusobanuriraga no kubwira yuko bafite ingorane zikomeye cyane cyane byerekeranye no kwiyobora. Ubwabo byarabananiye kuko urumva ibibazo bafite bagakwiye kuba bahuriza hamwe, n'abari muri leta bakavuga ati ntabwo turaguma muri leta, bene wacu imiryango yacu iri kwita. Ariko rero urata Vincent, kugira ngo iki kintu ubundi niba hari n'urugamba rwa mbere Twirwane igomba kurwana, ni ukubanza guhuza, kubanza igakarwana urugamba. Abanyepolitike ba Twirwane ndumva bagomba kubanza kurwana urugamba rwo kubanza guhuza, n'aba bari bacitsemo bagiye ku rundi ruhande bakagerageza bakagaruka bakabanza bakubaka ubumwe. Uravuga abanyepolitike ba Twirwane bo bahe? Aba bakanikise ntabwo ari babishinzwe. Kaniki rero ntabwo ashobora gukomveka Gisaro, minisitiri uri kwibonera amafaranga, wifitiye imodoka yahawe na leta, wifitiye ibiki. Ntabwo ashobora gukomveka Gisaro cyangwa gukomveka Masunzu. Ushobora no gusanga batavugana. Vise uyu mugabo nje ku rundi ruhande Masunzu ndimo ndatekereza ngasanga bashobora kuba bamuhaye izi nshingano zigendanye n'ubutasi kugira ngo abashe gukoresha abaturage b'Abanyamurenge bari ku ruhande rwabo,
kugira ngo babone amakuru n'ubundi menshi agiye atandukanye, kuko bashobora yewe no kuva bikava hano i Murenge bakabanacengera bakagera muri Kivu y'Amajyaruguru. Birashoboka cyane bigendanye n'uko bashobora kwihisha muri bagenzi babo bakagera ruguru bakabanabona amakuru cyane yo muri M23 byoroshye cyane bifashishije incengeramatwara cyangwa se ingengabitekerezo baba bacengejwemo n'uyu mugabo Masunzu. Icyo cyo urakibona ute wowe? Nibyo nakubwiye yuko nabindi gusobanurira izo ngingo ebyiri nakubwiye, yuko ingingo ya mbere abanyamurenge nyine kuyobora byabananiye bigatuma bacikamo ibice, hakabiteka kuri leta hakabiteka kujya muri twirwaneho. ngira ngo nabe ntabwo ndumva ko babivuga bagaragaza yuko abagakwiye kuba babafasha urugamba batabafasha. Ngeze numva se matamaga abasenga yuko ngo birirwa babyinaho ngo bakaza baje gutaka imyanya ya politike. Icyo ni ikintu tukwereka yuko hakirimo amacakubiri akomeye kandi ashobora gutuma urugamba bahanganye narwo barutsindwa kubera ko badahuje. Basonde rero nk'uko nakubwira gashyizweho kugira ngo iyo gumino irushaho kugira imbaraga kandi ubone yuko inashyigikiwe, noneho anagaragaza ibyo ikeneye kugira ngo ibashe gukora akazi kayo neza, ibashe gutishyura kwirwanaho mu buryo nyabwo, ariko yabigaragaje noneho kuko bamwizera kurenza uko bakizera undi muntu udakomoka mu banyamurenge. Vise unyihanganire nkwenda nguciye mu jambo, ariko igihe ibi bintu Masunzu yaba bikora ari seriye, wenda bitarimo uburyarya ndetse n'abaturage bagakomeza gukorana cyane nawe bano bari i Murenge n'iki byose, M23 igakomeza rwose ntibabishiremo ubwenge ngo babigenzure neza babanze bakemura iki kibazo. Ibi bintu bishobora no kuzagerana hano muri Kivu y'Amajyaruguru bikabaviramo intsinzwe kandi ku mpande zombi bikabagora, kuko haba ku ruhande rwa M23 ndetse na twirwaneho. Nibyo nakubwiraga nyine mubwire yuko bamushyizeho imipiyo nziza yo gukinisha mwari n'urugamba. Yaba ari ku rwego rw'igihugu yaba ari ku rwego mpuzamahanga, imipiyo nziza kuko ni ikirango nyine cya FARDC kizajya yerekana ati bari bavuga yuko bahizwe mu butegetsi. Dore mu gisirikare dufite chef d'état major wungirije ushinzwe iperereza wo mu Banyamurenge. Dore muri militaire dufite Gisaro ushinzwe ibikorwa remezo. Dore ni piyo nziza rero bagira ngo bakinishe mu buryo kugira ngo basenye kurwanaho ndetse na AFM 23. Kandi nakubwiraga ngo bazamwifatisha mu buryo kugira ngo bamenye amakuru y'ibyo kumenya icyemeje, noneho babashe kuyibaha kuko bazamwizera kurenza uko batizera undi wari we. Sinzi abantu badukurikiye niba turi kubyumva kimwe n'abari ko turi kubyumva ariko bari kubyumva, ariko ibintu birakomeye by the way. Ikindi rero ingingo ya kabiri nakubwiraga ni ibyago bikomeye kuri twirwaneho. Ibyago bikomeye ku muntu wese uri muri twirwaneho, kuri muri ASM 23 udakiriye ibitekerezo bya Masunzu cyangwa bya Kinshasa. Kubera ko ibyo ubwira ngo uri muri twirwaneho cyangwa muri ASM 23 udashyigikiye ibyo bitekerezo, sinyobewe yuko hari n'abari muri ASM 23 bashyigikiye Kinshasa. Ndabizi ngenda nkunda kujya mu myigaragambyo bagenda bakora ukumva aratangaje ati ntabwo twifuza ko M23 iguma hano nubwo turi mu myigaragambyo, nuko twabonye nta handi turi bujye tukazamo. Ugatanga umuntu mu myigaragambyo atakubwiye gutyo, wajya ku ruhande wabaza undi ukumva ati ngiye nshyigikiye twirwanaho nawe M23 ibyo akora, ukumva ni abantu babiri bari mu kintu kimwe ariko badafite ibitekerezo bimwe. Muri make ubona ko wagira ngo babirimo kubera agahato cyangwa impamvu cyangwa kubera inyungu runaka. Ibyo naranabibonye no mu bindi bice twajyanye ukavunge nawe. Abaturage bari mu isoko ati mubibona mute, ati turabakunda cyane, ati wazarendo, ati nibagaruke. Twari kumwe mu isoko itatu, twari turi kumwe rwose ko ahantu bita kuri quartier Essence, niba ari kuri Essence ndabyibuka. Ngira ngo warabibonye ibyo ngibyo. Ikindi urumva n'ibyago nyine kuri twirwaneho ndetse na M23 kubera yuko Masunzu ni umuntu umenyereye kino gice wakibayemo kandi ukizi uzi n'imico yabo. Witega ibitero byinshi bya drone byinshi kandi bikorana ubugome kurenza ibyo wabonye. Yaba ari Nord Kivu
yaba ari Kivu ndetse no mu bice bya Katanga, kubera yuko nabonye uriya mutwe wahutse Katanga batangiye kuwutwerera M23 bavuga yuko bijya imwe, naho witege yuko bizakomera urugamba rukaba rugizwe n'indege ku buryo bukomeye kurenza uko twabibonaga. Komeza kugira ngo bakomeze nyine bahangane n'abo bahangane ariko bakoresheje uwakomokamo. Ikindi urabona bino byerekeranye n'uburyo abanyamurenge bari hanze y'igihugu, harimo abo numva abo bitangwa Akagara, nubwo nge ntazi ibyo ari byo mbyumva gutyo gusa, bakagaragaza yuko ari abarwanya twirwanaho cyangwa intego za M23, naho Kinshasa yakoresheje kugira ngo barusheho kwiyongera. Yakoresheje iki? Yakoresheje masunzu kugira ngo barusheho kwiyongera. Urabizi ko Patrick Muyayi yagiye i Burayi, yagiye muri Amerika, abegeranya bakifotozanya, abegeranya bagakorana ibiganiro. Masunzu rero yaba piyo nziza yo gukora mobilisation muri bo, utuma baba benshi kurenza uko bagaragaraga. Masunzu rero kuza mwino mwanya ni igihe cyiza n'urugamba rukomeje mu buryo bwa diplomasi, kumwerekana kugira ngo abafashe. Iyo mwagusha nk'urugero, iyo ureba AFC M23 ukareba structure yayo uko yubatse, ukareba AFC structure yayo uko yubatse, ukareba uko yohereza abantu mu biganiro, bakaba ngo bavuga Ikinyarwanda baragira bate, ariko wareba mwabo bajya mu biganiro ugasanga nta n'umwe muri abo ngabo uvuga Ikinyarwanda. Icyo nacyo buriya ni ikintu gikomeye ibatsinda. Yego, igihe ikomeye ibatsinda. Ariko Masunzu baramutse bagiye mu biganiro akagenda akavugira, akavuga ati ngenda kuvugira bene wacu bavuga Ikinyarwanda, ati kuko ni nacyo mvuga. Buriya byumvikana kurenza uko bagenda uvuga Igifaransa cyangwa Icyongereza. N'urwo rurimi rwabo uvugira utaruzi bitera ikibazo. Buriya kera hari umuntu wigeze arekaramira uburenganzira ngo bw'Abatutsi mu Rwanda, ngo baramubwira ati ariko wowe ubu ngubu ukunze Abatutsi kurenza uko bikunze, urabavugira uzi ibibazo byabo. Iyo story nigeze nyumva kera, ngo uwo muntu yagira ngo arekaramira Abatutsi ariko atanababamo, ariko kubagira impuhwe kurenza bo ubwabo. Urumva icyo nacyo ni ikintu cyiza nacyo cyiyongera ku bindi mu byatumye intege nkeya za AFC M23 zirushaho kwiyongera. Hari icyo bavuze ko Gumino yakora ugutengera ikagera mu bice bya Nord Kivu. Gumino ubundi rega uyumve nk'igitekerezo, wirware wowe uyumve nk'igitekerezo, ubyumve nka ideology. Ideology rero ntabwo bisaba yuko umuntu aziriya ngo aze kuyigisha. Wabonye ko bagiye bafata Wazalendo biri mu bice bikontorora AFC M23, ubutegetsi bwa Kinshasa bwarahungiye Bujumbura, bakabohereza amafaranga, babohereza amafaranga bakumva ibyo batekereza bakabasha kubishyira mu bikorwa. Rero nicyo n'ubundi bagikora muri ubwo buryo, bakareba abaturage bahari, cyane ko hari abafite ibibazo by'imibereho, bakaba ari cyo bazamukira, noneho nawe ugasanga biteje ibibazo mu bice M23 kontorora. Kandi niba gutangaza, urabizi ko hari abari mu gisirikare, hari abari muri Wazalendo basuzwe mu buzima busanzwe, bari mwabino bice kontororwa na M23, wanizera gute ko badakorana na babafunze n'abandi? Ivyo nabyo ukwiye kuba bimwe uko Kinshasa yanekwa n'abantu bayirimo bagaha amakuru AFC M23, niko binameze ko abantu bari mu bice ikontorora M23 bayineka bakawohereza amakuru mu bice Kinshasa ikontorora. Ibyo ni bisanzwe. Reka tuve rero kuri iki, ariko tujya kuri ingingo n'ubundi bisa naho biri kugenda bihurira. Urumva umugabo rwose yamaze kugirwa uwungirije mu bijyanye n'ubutasi n'ibyo bita G2 niba nibuka neza. Ubu tuvugana Rovise kuri rezo sosiyo, inkuru ziri gutroninga cyangwa se ziri kugaragara ku marezo sosiyo ni inkuru zivuga ngo ko Kinshasa yaba yaguze izindi drone zigera kuri 50 zo mu bwoko bwa CH4.
ngira ngo izi ndege zo mu bwoko bwa CH4 zo nabonye M23 kuzirasa biraborohera cyane, usibye imwe yitwa ngo niba ari Bayraktar niyo nabonye yigize igigorana cyane. Ese Vice Kinshasa ikomeje kugenda igaragaza ko hasi ku butaka itari tayari, ariko mu kirere bari pereza rwose bameze neza nta kibazo. Navuze ngo M23 kuzirasa biraborohera, iri iguma barayirashe. None se iriarega bakoresheje Bayraktar bakoresheje Bayraktar Vice zira zigoma bakoresheje hariya ni Bayraktar yaza kubigarukaho. Kuba Kinshasa yagura indege, yagura Sukhoi, yagura CH4 ni ibintu bisanzwe kubera yuko Kongo ifite umutungo mwinshi. Mu buryo bwo kuwukoresha nabi yawukoresha neza ari ngo bari mu ntambara. Harimo n'ubwo bareka babonye ku butaka byaranze rero bari kuva batereka noneho turwana urwa drone, ariko uziko mbere boherezaga drone imwe, ariko muri iki gihe basigaye boherereza icyarimwe nka drone 10 icyarimwe. Nibyo nyine kubera urumva urugamba rwo ku butaka babonye nta basirikare bafite bo kururwana, bagomba kandi urugamba rwo mu kirere kuba M23 yarutakarizamo ari byo byoroshye. Urabona ko bakora ntabwo barurwana nk'abashaka gutsinda mu buryo bwaguye, barukora nk'abashaka guhitana bamwe mu bayobozi ba M23 kugira bayice intege banatera ubwoba abaturage, kuko niba barabonye ibyabaye za Mushaki, niba barabonye ibyabaye Rubaya, Masisi na Migoma, umuturage buriya ubonye biriya bibaje yicarana ubwoba igihe cyose, ku buryo icyo M23 imubwije atumvira mu gutwi kumwe kigasohokera mu kundi, kubera ko bavuga ati mu kanya baraturasa. Ni iterabwoba baba bagira ngo bakore mu buryo kugira ngo bahashe abaturage, ndetse n'ibi binaba ngombwa M23 irangaye bahitana umukozi wabo. Kugura drone 50 rero bivuze ibyo nakubwiye yuko Masunzu bamukizaho kugira ngo bya bitero bya drone byiyongere, yaba Minembwe yaba na bino bice bya Kivu ndetse na Ituri n'ahandi bishobora kuba ngombwa ko bibereje. Rero kuba baziguze M23 iramutse itabivuguti umuti ufatika, bahura n'ikibazo gikomeye cy'uko batakaza abantu benshi. Urumva rero urugamba ruzarushaho gukara kurenza uko twarubonaga, kubera ibikoresho turi kongera imbaraga mu buryo bw'ikirere. Muri make igihe Kinshasa ishobora gukomeza kugenda irusha M23 ku bigendanye n'urugamba rwo mu kirere kubifashisha izi drone, bishobora kuba byavamo gukomeza kugenda habaho gutakaza abayobozi, ndetse bikaba byanaviramo no kugenda batakaza uduce tumwe na tumwe. Sibye n'abayobozi bazatakaza n'abasirikare, yenda gutakaza agace byo biragoye, kubera ko kuba urwanika indege kugira ngo umuntu ave mu gace runaka biba bigoye. Aho bivuze ni uko bice bakontorora bizabura umutekano ku buryo buhoraho kurenza uko byahuraga mu gahe gatoya ugasanga kandi gahuragarutse. Icyo bivuga ni uko bazabura umutekano mu bihe bihoraho, kubera ko aho zizakoresha buryo ki ahantu hose bagenzura ahora hajagaraye. Vice tubonye rero ngira ngo bimaze kugaragara ko nabo batangiye ndetse no kubicamo amarenga ku ruhande rwa M23 ko gusubira Bukavu, Uvira rwose banicuza n'impamvu bayivuyemo bigendanye n'ibyo bifu batekereza ko biri buze gukorwa bari basabye ntibyakorwa. Tubona rero habaho rwose gutekereza cyangwa se kuvuga ati se tubundi twavuyemo dute n'iki. Vice ubu gusubira muri Uvira nk'uko biri kugenda binavuga ko babishoboka cyane kuba iyi process bayirimo, n'urugendo rwaborohera nk'uko nubwo kiragiye twavango rwari rukomeye, ariko navango kugera muri Uvira rwari ruboroheye cyane. Ubu nabwo inzira yaba ari nyabagendwa, urabona bimeze bite byo gusubira muri Uvira kwa M23? Ubivuga ngo byaraboroheye umugamba wabonye Kamanyura, ariko rwarwanye mu ntago Uvira bayirwaniye, murabizi ko rwabaye Ruvunge Sange na za Gatogota za Rubarika aho ngaho. Uvira rega ibyo bice byose ubivuga, kuko ntabwo wajya Uvira santere utafashe Sange na za Gatogota utayifite yose bazabwegera.
Jerone vuga wabivuga gutyo nk'umuntu utarabibonye kandi nzi ko wabibonye. Ari impari pe twe duhari. Ntabwo byaboroheje. Ntabwo byaboroheye kubera yuko wabonye abaturage bapfuye, wabonye abahunze, wabonye ibikorwa remezo byangijwe ndetse n'ibindi. Ugiye kugereranya ruriya rugamba uko rwabaye ni nko kwinjira mu budu wagomba urebye urugamba rwari rukomeye. Kuvuga rero ngo 23 yasubira muri Uvira. Mu magambo birashoboka nibyo pe. Mu magambo birashoboka nibyo ariko mu bikorwa bitandukanye n'ukuri. Ndashingira ku bintu bitatu. Cyambere ndashingira ku mpamvu bavuyemo. Ntabwo bavuyemo kubera babishakaga. Barabyitangarije yuko babisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika niba wumva amatangazo bajya batora baravuze ko twabisabwe n'umuhuza. Ariko urebye inyandiko bandika kuri Twitter, urebye n'inyandiko ya Bertrand Bisimwa ndetse n'abandi bavuga yuko batasinya amasezerano ya Washington. Ntabwo ukwiye kuvuga yuko rero bavuyemo babitegetswe n'umuntu utari umuhuza wabo. Nta masezerano bigeze bagirana. Wareba n'ibindi byatangajwe na Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akavuga ko yababwiye ngo bavemo. Ukabihuta n'ibyo Colonel Nanga yavuze n'ubundi mu kiganiro ku itariki 11 n'itangazamakuru. Yavuze ko bavuye Walikale bavana Uvira kuri tension ku gitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba rero ku gitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'ubundi icyo gitutu cyatuma badasubiramo. Oya turimo turareba noneho bakuvuyeho iby'igitutu tujye noneho sasa kuvuga ngo noneho igitutu kizavaho n'ubiteganye kubera Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gusinya na Leta ya Kongo amasezerano y'amabuye y'agaciro. Oya tuvuge ko bakirengagije noneho bagikoze ku mbaraga kuko nibyo bakora byose ntabwo Kinshasa ntabwo ibyemera kuko byakabaye ubwo banavuye naho bari hose. Ubundi ntabwo bavuyemo kubera igitutu cya Kinshasa. Bavuyemo kubera igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko babivuga. Ariko baramutse bashatse gushyiraho imbaraga ngo banganire Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo wamenya inkuru ibakubise. Tubare rero sasa wenda cy'Amerika ntabwo ibigiyemo wenda nje ndibona reba ngo yabura kubijyamo kandi bifitemo inyungu wibibara gutyo. Ntabwo Amerika izigera iva mwino ntambara. Nase zakomeza ishingemo ibirindiro. Izagumamo kugera igihe Kongo itakitwa Kongo. Hariyo ndabwira ibihugu bitanu bitazabura mwino ntambara. Igihugu cya mbere ni Ububiligi. Igihugu cya kabiri ni Burundi. Igihugu cya gatatu ni Amerika. Igihugu cya kane ni Tanzania. Igihugu cya gatanu ni Ubufaransa. Kubera iki ibyo bihugu, kubera iki rero sasa ibyo bihugu? Igihugu cya Tanzania ni inshuti y'akadasohoka y'u Burundi. Uburundi bwaberetse uburyo ki muri Kongo habiri inyungu. Urabizi yuko ejo bundi ubwo bushuti bwanashingiweho barekura Guillaume Bunyoni. Tanzania babyatiri mu murekure bakamurekura kubera ubwo bushuti. Ntabwo rero Tanzania ishobora guhara inyungu iri gukura muri Kongo muri iyi minsi. Igihugu cy'u Burundi byo ntabwo ataraseseshwa muri byo birazi. Ubufaransa urabizi yuko bwohereje abasirikare baza gutoza FARDC Kisangani mu gihe urugamba rukomeye. Urabizi ko Macron ari kurwana inkundura kugira ikibuga cya Goma gifungurwe, bari banakifashisha kwirukana mu 23. Nubwo vango ni mu mpamvu z'ubutabazi ariko igihe cy'imbibona impamvu z'ubutabazi. Kugira ngo uko birukana mu 23. Kuko ari ubutabazi n'ubundi byo bagennye ntago byabura uko bigerayo. Iki nabonye niyo PN za buni yagenye ibintu se. Niba yagenye ibintu n'ahandi byagerayo biroroshye. Igihugu cy'Ubufaransa urumva ndakivuze impamvu. Igihugu cy'Ububiligi cyo gifata Kongo cyafata Kongo n'ababakolonije. Kandi bafata umuturage wabo Tshisekedi nk'umuntu wabo. Urabizi uko abana be bafite ubwene cyo bw'Ububiligi nawe yarabugiraga nubwo yaburetse. Ibyo ngibyo rero baronayikoloneje amateka ni maremare. Hari ibintu bafite, hari ibintu byinshi bafite badashaka ko bijya hanze, hari ibyo badashaka ko bahara. Amerika bayihaye ibirombe bidashira kandi bakinyanye imyaka irenga 1000. Imyaka n'imyaniko. Wa mugani bamwe yaravuga ati ni imyaka ibihumbi n'ibihumbagani.
Amerika rero ntabwo yakemera kurata ibyo bintu yemeye. Wabonye yuko yagiye no mu Burundi gusinya n'amasezerano asa nayo kugira Burundi bukomeze bugume muri Kongo, bakomeze bafatanye. Ntutekereze yuko rero Leta Zunze za Amerika zava mu ino ntambara, ntibishoboka n'ibinabo. M23 rero kuvuga ngo yagira ngo yava kuri icyo gitutu cya Amerika bikajya guhangana nayo. M23 ibyihaye igashaka gukora nk'ibyo, ibyabaye muri 2023 byakisubiramo. Ntabwo bizibuze kora ndakurahiye. Reka twigarukire turebe Vincent Igoma habaye igitero cishasigabye igitero cya drone gihitanye umufaransa ufite akazi wari ufite inshingano zikomeye cyane hano muri UNICEF. Iperereza none dore buryatangiye ryakaze cyane dore ko ryahereye Kinshasa kwa Gisekedi. Ese biramutse bifashe Kinshasa kare yagabye ibi bitero nubwo nubundi ariyo tudukurikije ibimenyetso nibyo tuba tugenda tubona, niki amahanga nk'Ubufaransa n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye n'indi miryango igiye itandukanye ishobora kuza gukora kuri Kinshasa? Dutandukanye iperereza, umwanzuro w'iperereza n'umwanzuro w'urukiko. Genda n'ibyo uru rwego rugiye gukora iperereza rushobora gukora iperereza rukakegeranya ibimenyetso, bamara kubyegeranya bakabona yuko umwanzuro wabo nyine ukemeza yuko Kinshasa ariyo yarashe uriya Mufaransakazi. Ibyo ngibyo birashoboka kandi byanatera umubano mubi hagati y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na UN ndetse ibyo byaba. Ariko umwanzuro w'iperereza utandukanye n'umwanzuro w'urukiko. Kubera iki? Ntabwo Kinshasa yabyemera. Urumva ko umwanzuro wavamo n'ubundi wari gushyikirizwa urukiko rwa Loni. ICC niyo bahita bifata uwo mwanzuro kugira ngo uru rukiko narwo rukora iperereza. Cyane yuko bavuga yuko iperereza bagiye gukora ari iperereza rizaba rikorwa ku cyaha cy'intambara. Muri kompetence rero ya ICC harimo iki cyaha kukiburanisha. None urumva na kompetence ya ICC iburanisha amaleta. Icyo gihe urumva yuko byasaba yuko umushinjacyaha wa ICC atangira gukora iperereza nawe ryiwe kugira ngo arebe yuko ibimenyetso bamuhaye byuzuye ku buryo yafungura urubanza, noneho agatanga ikirego, noneho akaburanishwa Leta ya Kongo ku cyerekeranye n'icyaha cy'intambara yakoreye umuryango mpuzamahanga. Igihe rero byaba bibi ni igihe ibimenyetso Leta ya Kongo Leta y'Ubufaransa yaba yatanze byakemeza nyirizina yuko iki gukorwa kibi cyakozwe na Leta ya Kongo, noneho bikemezwa n'urukiko ICJ, International Criminal Justice, ikabyemeza. ICJ iramutse ibyemeje, Leta ya Kongo icyo gihe yakubita bita amande. Yakibwa amande ahabwa uyu muryango, uyu mugore yakomotsemo wa UNICEF, ndetse n'amande ahabwa ngo wiwe famille biologique. Ibyo ni ingaruka za mbere zaba ku gihugu. Ingaruka kandi ikindi, ingaruka za kabiri ku gihugu ni uko yafatirwa mbarwa mu rwego mpuzamahanga kuba batagura intwaro, kuba ibintu runaka babifatirwa n'ibihano n'abatemerewe kubibona. Icya kabiri, urwo rubanza rwari rumaze kuba prononce contre l'État de la République démocratique du Congo. Rwabyara urundi rubanza rujya muri ICC, International Criminal Court. Noneho hakaregwa certains individus, abantu runaka. Tshisekedi yaba ari ku mwanya wa mbere, chef d'état-major yaba ari ku mwanya wa kabiri, chef de l'armée yaba ari ku mwanya wa gatatu, ndetse n'abandi batandukanye bari bayoboye ziriya ndege. Bahita baregwa muri ICC ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu, bakaburanishwa nk'abantu ku giti cyabo. Icyo gihe ibyo nabyo byaba biramutse bibahamye, kuko havamo n'ibicuri byo gufunga. Icyo nicyo cyaba ku butegetsi bwa Kinshasa.
hanyuma se biramutse bigize gutya bakabasha kubisuka kure mu vetura bikabakundira bigendanye n'uko ubona rwose n'ubundi bari gukora ibishoboka byose ku ruhande rwa vetura byagenda bite? Urabona mu 23 nta personalite juridique igira ikintu cyemewe mu rwego mpuzamahanga cyangwa amategeko akigenga ku buryo wavuga yuko M23 wajya kwirega muri ICC cyangwa urundi rukiko yiregamo biramutse bibahamye ubundi icyo navuze cy'ibimenyetso uko byagenda yabo ntabwo banza kuvuga ngo barajyana ngo mu rukiko rwemeze yuko ibimenyetso bihama M23 bahita bafatira M23 ibihano bakawugira umutwe w'iterabwoba nk'uko wabonye FDLR leta zunze ubumwe za Amerika zayemeje ko ari umutwe w'iterabwoba kubera ko yari ishe abakerarugendo b'abanyamerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubufaransa nabwo bwahita bukora nk'icyo bukemeza ko M23 ari umutwe w'iterabwoba kubera yuko ibyo bintu byabahamye. Icya kabiri UN bashyira ku rutonde rw'umutwe w'iterabwoba biramutse birahamye nk'uko uri kubivuga icyo nicyo cyababaho. Noneho icya kabiri cyaba abayobozi ba AFM bakubwira gatatu yabo mu rwego rwa gisivile no mu rwego rwa gisirikare bahita bajyanwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha bakaburanishwa ku byaha byibasiye inyoko muntu n'ibyaha by'intambara. Byarangira rero babakatiye bagafungwa nk'uko nari bikubwiye byaba bitandukanye na leta y'urumva yo bahita amande n'izindi bidi bakazifunga. Ahangaha bafungwa n'abantu ariko wa mutwe nabo bakawugira umutwe w'iterabwoba none ugasigara urwanywa na kominote mpuzamahanga hagashyirwaho force yihariye yo kurwanya uno mutwe kugira ngo uveho hagashyirwaho ibihano bitandukanye by'uko nta muntu wemerewe gukorana n'abagize uno mutwe. Icyo nacyo cyaba ari ikindi ariko icya rurangiza ni icyo nakubwiye yuko abayobozi ba M23 mu rwego rwa politiki no mu rwego rwa gisirikare bakibona imbere y'inkiko cyane ICC. Urakoze cyane Vice ndumva byarangira muri make byarangira nk'uko Ntaganda byarangiye terminator. Vice urakoze cyane rero reka dusoreza aha amakuru yacu turaza gusubira mu yandi masaha cyangwa hari update zindi ufite wenda nk'iminota itarenze 3 tuyiguhe ubanze uzinyuremo niba hari izindi update waba ufite wifuza kugeza kwa dukurikiye. Na kamere ku byatangajwe n'ubwo Bufaransa n'ubundi abone ikinyamakuru cyaje na Afurika kivuga yuko umuntu wa mbere ukekwa ko ari leta ya Kinshasa yakoze biriya bitero yagaragajwe n'umwe mu bashakashatsi rero ku byerekeranye n'intambara na kano karere k'ibiyaga bigari yakagaragaza yuko leta ya Kinshasa nibura yakoresheje drone ibitero bigera kuri 60 n'umushakashatsi wagaragaje ikigo bita Armed Conflict Location and Event Data yagaragaza rero yuko Kinshasa byo bishobora kuyihama hagendewe kwa bino bitero byagiye bitagwa mu bitandukanye. Ikindi nuko guverineri wa Nord Kivu nawe yamaganye bino bitero byibasiye umujyi wa Goma bigahitana n'umuyobozi wa MONUSCO. Umunyandiko rero yasohoye muri mutaje yo kwihanganisha UNICEF ndetse n'umuryango wa Karim Buze agaragaza yuko byakozwe ari ibikorwa bibi kandi bidakwiye kwihanganirwa. Rero muri make yamaganye ibyo bikorwa. Ikindi nuko abagize wazarendo nabo umwe bamaze kwirukana n'imishiki kubera yuko yayemeye ibitero kandi batarashaka kubyemera kuba ari badende basohoye barimo baramwamagana ku byo bukomeye. Ubufaransa nabwo diplomasi y'Ubufaransa yagaragaje yuko ngo yiteguye gukorana n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo bagaragaze wishe uriya umuyobozi wa UNICEF kandi Ubufaransa bukavuga yuko buzakomeza gukorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu byerekeranye n'ubufasha buhabwa abana ndetse n'abasivile nk'uko byagaragajwe na kino gihugu cy'Ubufaransa mu nyandiko basohoye. Numva rero twasoreza yenda mu burasirazuba bwo hagati leta zunze za Amerika bahamije yuko umuyobozi w'ikirenga mushya wa Iran Mossadegh Khamenei uko ari umunyabwoba kubera ko kuva intambara
y'ibihugu byombi yatangira tariki 28 Gashyantare 2026 wadatinyuka kugaragara mu ruhame ko minisitiri w'intambara muri Amerika Peter Hegseth yabivuze, aravuga ati ubuyobozi bwa Iran ntibugifite ishusho nziza, bwacitse intege kandi burisha, bwagiye mu buvumo burisha nk'uko imbeba zibigenza. Turabizi ko uwitwa umuyobozi w'ikirenga mushya yakomeretse arangirika. Ni ibyatangajwe rero n'umuyobozi w'ingabo ariko umuyobozi w'intambara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agaragaza yuko uyu muyobozi Muchikaba Khamenei ari umunyantege nkeya kandi ariko nimba twasoreza fighter. Yes, urakoze cyane vise naho mu yandi masaha. Urakoze nawe. Yes, bakunze Jean Official ni mutwemerere amakuru yacu yo muri aya masaha tuyasoreza aha. Mwakoze kubana natwe rero, turaza gusubira n'andi makuru ari buze kuba agezweho. Mukomeze rero munogirwe na gahunda zacu, like na share ntimuze kubyibagirwa, turabakunda cyane. Ciao.